Hello guys, hello friends, mumeze mute? Nizere ko meze neza. Uyu munsi mbazaniye amakuru yiriwe acaracara ku mbuga nkoranyambaga, ntucikwe. Turabagezaho ibya Herode Queen ndetse n'umuhungu we cyangwa se na se w'umwana, tugere no muri siporo tubabwire n'andi makuru agiye atandukanye. Twagiye duhera ku makuru ari kuvuga kuri Herode Queen nyuma yo kwibaruka umwana w'umuhungu, abenshi bagumye kumwitiranya ati n'uwa Harmonize, abandi ati su, ariko yaje gutanga ukuri ku mugoroba ubwo yaganiraga n'abamukurikira ku rukuta rwa Instagram, atangaza ko atigeze abyarana na Harmonize. Byatumye abantu baguma mu gihirahiro bibaza ati se uyu mwana w'iki kizungerezi ni uwande mu by'ukuri? Bamwe ati ni uwa Drake, abandi ati ntiwamenya. Kora subscribe nze mbahe update zo mu mikino, dukomeze. Alo mama sheri, ni umuhungu ukundanaga n'umukobwa wanyu, nandi kugira ngo ubaze rata mawe, uvugishije ukurikije ukuntu wareze umukobwa wawe, ubu ni uw'intangarugero ku buryo namuhitamo ra, nari nangiye kugira agatima k'ibintu bijanye n'ubukwe. Aha, urakoze cyane rwose, hajaga mu bandi. Muri siporo duhere mu ikipe ya Rayon Sports yaraye yakiriye rutahizamu Cameroon, bamwita Azizi Basane Kologana. Yaje kuvugana nayo ibijyanye no ku masezerano, arebe ko yazayikinira muri uyu mwaka. Andi makuru, Gora FC yamuritse umwambaro izayikina yakiriye mu rugo muri uyu mwaka w'imikino. Kora subscribe nze mbahe n'andi makuru agezweho. Andi makuru, muri Village Urugwiro, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakiriye Denis Sassou Nguesso, Perezida wa Congo Brazzaville. Andi makuru kandi, umushumba wa Kiliziya ku isi Papa Francis yagize Padiri Ntagungira Jean Bosco, umwepiskopi wa Diyosezi ya Butare, yari asanzwe ari Padiri mukuru muri Paruwasi ya Regina Pacis i Remera. Mwakoze mwese mwabashe kudukurikira, mwari kumwe na Ismail King Bruce Jeje, nawe utaca uca uko amakuru ageraho ndayabagezaho gatandukanye.